Barlai spalak pra. Lai spalak pra. Hakakertangu pa badukun badumen simbakoin. Amen. Kajinge jungu tra jungi u Jesus Christ. Bakajingi jungu blay. Lamba kajinga siluk jungu men simbakoid. Kindon ringad batpi baro. Ringad Batpiro. My dear brothers and sisters in Jesus Christ, today we celebrate the memorial of Saint Monica, the mother of Saint Augustine. She became a saint solely by praying for the conversion of his own son, Saint Augustine. She showed her holiness by being a prayerful woman. This is something that we can learn from the life of Saint Monica, to be enduring in our prayer life. Even when we find that our prayers are not answered, we should keep trusting in God, so that at the appointed time, God will answer our prayer. And that is what we find in the life of Saint Monica, who kept praying for the conversion of his son Augustine. Finally, at the end of 8 years of long wait, heaven answered her prayers. And we have two saints in the church because of her prayers, Saint Monica and Saint Augustine. On this day, as we remember her and pray through her intercession, let's pray that God will also give us that taste for prayer in our life, even when there is no apparent answer to our prayers. As we join this Holy Mass, let's surrender ourselves entirely at this altar with all our sinfulness, our shortcomings, our failures, especially those lapses of our sin in the areas of our prayer life. Let's ask Jesus to pardon us. Napla, how brave badan bor baro, badhavi ko himen ko para, bangale po shibune, daki jimber card bakakti, daki kam, daki jingle klep, daka jingle palajunga, daka jingle palajunga, daka jingle palabakrawe junga, namakata nakapabya kamaria bakuy, kawai sakat soti, yaki angal bakuringkuy, gabi ko himen ko para, Banduan akabindasuna, outright blazing. Ublay badan bor baro unisne yangi, badi andalam abiyaki pop jungi, unyalam yangi shaka jingim bamjukut. Amen. Sene
tong in ya duai ko ble me ubala pen kre na kabinda kaba id yame ya ke ki baba ki ba gim la ban yoi to penda biaki dono jongi ya ka jingtrang ban id yame nang ba da kaba id yame ha ke baro wat nalor ke baro in yo ya ki jingular jongme ki bapala layam ya baro ki jingnangud Thou try jungi u Jesus Christ ukun jongme ubayim but sin sharngad me ha ka jingalong ka we jongmen simba koid ublei jinom la jinom. Amen. Kecung pulih na kesithi baar jongu Paulus bakho chagi Krista na Thessalonika. Syapang kecunguan utra jungi u Jesus Christ pat kecungalum lang jungi panasem ya u ngi kerpa dia pi ko para bangai panam syak penkulmar jumut ne syak penting khala la kadai da kecing kran blai ne da kapuris kam ne da kesithi ka bapau kumba la pha nangi la kumba kasngi chung utrai kala la wan wacha pa ono unsa skor ya pi ha kano karukom ublai la khot ya pi da ka gospel chungi khnang ba phindubyo ya kuburam chung utrai chungi uchi sukris te kumta ko para bangai to yang skam bato batriang ya kiching hikai pateng kumbala hikaya phi thangi la katei dakaktin ne dakasithi to utrai chungi uchi sukris hi bat ublai ukpa chungi ubala I jangi bat ubala ayangi ya kaching pentengan bom cukut bat kaching kerman babha da kaching ai un pentengan lami kirano chungpi bat un penklanya ki haman lakakam bat kaktin babha kaktin chungutrai naga sam khandai phun reu nambar nyospa prapsau ngai handu re khandai chpau ter
play kalong kabaim. Bat kaban boy kamne pada kalong wailam aliang sereti. Try undon ringat barpi. Kajing bele nak gospel bakut katkum Matthews. Kaburam hame gutrai. Ha kataka por u Jisu ulaong. Kordit yapi kistadain baki Pharisee riu arsab. Namar pi ai yaka bashipyu wat na u pudina ka sia wat ujira kadwafi landet yaki kamram kibakam kongsan jonga ain kam ka jing bishar hok ka jingle isne baka jingbaktin yakine fidei banle klem da leklet yaki veipad fiki nongyelam bamtla yau mai the pi GR sani henry yaka utpad pi nguid korditya pi Kistadein baki Pharisee riu arsab namar pi penkuid yaka bashar jonga kuri baka pliang henry hapopad kidab daka jinglut baka jimbam kuid fiki Pharisee matla to penkuid shua yaka bashpo jonga kuri baka pling ba kumda kaba habaru kansa kuid ka gospel jong try Kachingaro amigo Chris. Matthews lengnong ke ba sang kod balai phu ar ka ong Ngalawan emban kod yakiba ho henry yaki nongpop shaka jingla bamut. U Jisu uyid yaki nongpop. Henry u isi yakapop. Kave naki pop ba u Jisu u isi kade ka jingar sap. Hag gospel ba mendakasngi u Jisu u batang ban penrem yaka jinglong arsab jongi nongyelam jongbalang but wanra haka jingshai yaka jinglong asab ka jongi upenbao yaka jingbam skukrem ka jongu khalor kane jinglong arsab ka jongi wadban ai jingterwa ha ing mane ru wong yaki bapi ai jingterwa daki kenja musla ki bapi sngi baki long ki barid Baki bamlong kiba kordor yapi. Henry Picklet yaki ain kiba dongkam ekun kikam isne kahok baka jinga ine. File yaki kam kibarit wad yaki kam balangru kumki nuksa bansiu kasna tang ban yoi kibriyu Henry pim le yaki kam ban ai yakahok jongi nongtre ki jongpi Nepim le yaki kam isne nepim sumar ba yakalok ne ulok jongpi haing. Ujisu sa shisin o penrem yaki kam jongi Pharisee shabam ka jingle kuid ba shabar ka jongi Henry shapopat kidab tang daka jingar sap jingbishni daka jingla lord. Ngiyong bangim klim Henry ngidong ka jingmud jimperkat bamkuid hapo ka minsim jongi ngi ong bangim penyap riu Henry ngi isi ne ngimap yakiwe ngi ong bangi don shibun ke perlog Henry ngi kran snyu shapang jongi ngi pensnyu yakakirteng ka jongi bangim kloy ban id yaki kum kinaki jinglong arsap u Jisu u penrem mendakasni shisin kabe kakendei kibriu karam yapmat palad yaka
Jingba Briu Jungwe Upara Marjan Jungabaka La Yato Batu Henry Hadien Bun Tayu Kalab Yaka Jinglong Ba Shisha Jungu Baulong U New Bain Yakiwe Umlong Ubakit Kia Yalaki Kamram Badbun KK Ki Banskukmen Bankren Niped Yake Kibapo Shabar Henry Ublay Uped Yake Kiba Shapo Jungudonu Jungi Te Tongin Bishar Yakiwe Daka Paid Shua Yake Kibadon Shapo Kumba Ujisu Uped Yaki Kibadon Haki Donod Ki Jungi Banban Name Bishar Daka Baped Yake Kabadon Shabar. Ngangit, how blay pa badan bor baro, unang tag nem baka kindu, but how Jesus Christ kun mamarway jungu, utray jungi, ya bala kunam simbakun, ya bala kanaka Maria Tisoti, bala shalabain ko tinis platos, rasmat na yau, bala hiyash libaya, agas balay nagbat libaya. Ulagin shabneng shongshomon ublay paban bor baro nang taon magmushar akibiyap nanging hamin simbakut agabalang katolik bakut agajigun silo kiringkut agajimap yakipop agajimap kado agajingin bamjukut. Amen. Lai spark nhiều khandai. Duai khopara baka jingnia janga bat jongphi kalno kabab diang hun hau blei uppa badan bor baro to trai bibli chikinya lagi kri chongpi na kabenta kachingro koboron kakarteng chongu kachimento yangi pada kapalang mukho chongu baro kowei khotrai me ubalam penyo halade yaupai ka jingting khun da kabeka jingnia kabala turwa shisin bashi junom तो स्नोस्ने बन आई हांगी या कि जिंगे जंगा जिंगयातली बका जिंगसुक हा कबलांग जंगमे दाउ क्रिस उतराय जंगी आमेन उतराय उंडोन रिंगाद बटफी रो तो किंदु यला कि दोनुद ni kintu ya ki shau trai तो गिन्या आइंगु याउ ट्राय उब्ले जंगी ka shong hok bat ka dei दाशिशा कलोंग का बशंग होक बका बदे kai देती जंगी बका जिंग पेनिम यांगी man lakapor haman lakapor baka jika ban aingu yame kapa ba koitam lengba ukun bayed e jongme u Jesus Christ kaktin jongme da ba milato ya kai kai baro ya uba mila pashangi kum unong penim bat unong sispa
ubal long do daw min sim ba kuid adi ubala ka naka te soti kat ba udang pendab ya kamon jong me baat pinyo hame ya upad ba kuid ula pi ala kakti haba ula shashitom nang ba un batang no yaki saite sat kum jonga jingyap badban un pen bao yakabor jonga jimi pad te damar kata ringat baki angel baki ringuit baro ni permina yakaborom jong me kat bada kawez kasur ni om Sham long ubakut ko try katime junga jingo idbaro namar kata ngi kirpad yame to pen ko pen ganda yakine ke jingter ba jungi daga papa yaw min sim jungme kumga umjer halor jungi bagan kala long yangi kamet bakas nam jung try jungi o Jesus Christ ha kapor baladi no yawo udala kamos ngoba ula priyang yaka jing shashitom ula shim yau pu udakaba aingu yame ula kriya yau bad ula ai halakisin ran uong to shim ba to bam na kanepi baro namar kane ko long kamet junga yakaba NIT na kabinda jumpi ha kaju karukom yandalala yabam ulashim yaka kuri madakaba aingu biang yame ula ai yak halakisin ran uong toshim batodina kanepi baro namar kane kolonka kuri jangas nam janga janga judang badmai badbam chukut yakaba enpenbi na kabinda jongpi bad na kabinda ki babun na kabinda kajmab yakipob tole yakane ben ken ma viana kajing maya janga jingei kata sin Bani pamyune bani dila kami kakuri ni pembra kajing yap som me kotrai dana Markata ngi kriba penmenda ya kajingyab kajimi pa jungu ngi terwa hame kotra ya upu jonga jingim udia kha kuri jonga jingpenim ngi da aingu aidam namar me la nyuyangi ki badban yo hakmat jugme badban shakri yame da kabas nyurit ngi kirpad yame ba ngi ki ba yo binda hakamat bukas namu Chris ngi lo ki bala pnya telikawe daumen simba kuid
तो kenmau ko traya ka balang jongme ka balang friang hasla ka berte bato penjina ya ka haka jingid ringa bat u Francis upa baku jongi u wilbert ma ve ne bishop jongi but baro killing do तो खनमाल लमरु यक हिमन की पारा शनराम बत किंदई की बाला यो थी या कद्दा कबा करमन या का जमी पाद उदिया बरो किबला क्लात नो हाका जिंगिस ने जंग में तो प्रियांग या की शाका जिंग शाय कत्मत जंग जुग में तो इसने यांगी बारो ंगी कृपा दिया में बारंगा बका मरिया तो सोटी बाकुद कगमी जंग ब्ले उ जोसफ बाकुद उकरिन जंग का की अपस्तोल बाकुद बत बारो की रिंग कुद ki bala pengsne ba yame pateng la pateng ngin lo ki ban babit ban yo bindalem haka jingin bamjukut bangin yaro bat bandon borom yame dau khun jamme u Jesus Christ dau lembadu badhau kallo game uplay uppa badan bor haka jingelong ka vejungmen simbakuy barok kaburom baka jingero junom la junom amen kumbala hukum yangi dau nong penim bat kumbala hikai yangi dagak timle nginu depan ong Kokpa jungi babane kalok baku keteng jungme kanwan ka hima jungme kanlo kaman jungme haka kende ko babane wayang imda ka jungan jungi kabrasni matama ye rika jungi kumbang rima ka bless you udulam yani shaka jiban shoy henry tupali na kabasniu to pelari yangi ngikirpad ko try na ka jings new baro haka jings bun jungme why jingsuk jingsai khakisni jongi nangbada ka jingira ko jingsne jongme in lai barabar na khapop bagin yo jingeda na ki jingjen jar baro kat bagidang apni lindi ya ka jingar ben ba khoi baka jingwan bak jong nong pinim jongi hu Jesus Christ namar ka chongme ka long kinma ka chongme ka por ka burom chinom la chinom ko try Jesus Christ मैं उबलोंग हाकी अपस्तोल जंग में का जिंगसुक nga ye happy ka jingsuk jonga nga ai happy wat pedia ki pop jongi henry ya ka jingir jong balang jong meudha ka jings bun jong me wai ha ka ya ka jingsuk buka jingya telikawe katkum kamon jong me mame ubaim bat ubasin shar jinom la jinom amen ka jingsku try kan don barabor ringat bat pi ro tongin ya turba ya kadaka jingsuk iwe highway pa hak mi ukun lang broad jung blay hak mi ubakit no yaki pop jung pate sukido yaki balakod shaka jingawai jung ukun lang broad ku kadran ngamlong ka ba siyang ho manunrong ko po yin chonga re shong kan ka tin ba ka masim chonga ka sakya hi
tong in ya duwai to penda pura hangi kotra ngi kirpad ya ka kam pen ki a jong ka dingis ne jong me but to penjanai but to riangi ban long kida kibaha ke baro ngin laban pesne ba yame dau kris utrai jongi Amen. utrai undon ringat bat pi Ringkat papiru. play badan bor baro un kirku ya pi upa badukun badumen simba kud Amen. kileisuk kamas kalawai Ngis ngongu yau blay. As pasam punyaw. Gaburam hau pa barakuno mensimu kuy. Kumbak lelong hagapa menikong kumcimenta paparaboy chinom la chinom. Amen. Enyero yo tra Jesus Christ. Chinom la chinom. Amen.